Komeze mugubwe neza abakunzi ba Gisenyi komisiyoneri. Uyu munsi turi hano mu Byahi tubazaniye ikibanza. Ni ikibanza kigari, ikibanza kiri ahantu heza. Uri kubona ko kiri muri quartier nziza cyane, quartier yamaze gutera imbere, quartier irimo amazu menshi kandi meza cyane. Uyu nguyu ni umuhanda uturuka hara hirya ukigeraho. Muri kubona ko ntago byakugora kugira ngo ube wajya kuri kino kibanza mu gihe wubatse. Ndetse ikindi kiza cya hano hantu muri kubona ko ni ikibanza kigari, ikibanza gifite ubuso burenga 250. Turi ahantu heza, ndetse icyongeyeho ikibanza cyacu kiri ku mafaranga makeya cyane, kuri miliyoni 15 ziganirwaho. Kandi urazizana tuwe kino kibanza. Muri kubona ko na hano imbere yacu huzuyemo andi mazu nk'ingiyi. Uri kubona ko bari kuyikora finissage. Nawe waza hano hantu ukashyira inzu yawe kandi udahenzwe cyane. Kandi nka Gisenyi komisiyoneri tugufashe kuba wajya kuri iyi nzu mu buryo bwiza kandi bwizewe. Ikindi kandi nuko uramutse uguze hano hantu tugufitiye aba engineer, tugufitiye aba photographe ku buryo kubaka inzu nako kanya. Ndetse ikindi kiyongeyeho nuko gukora mutation nako kanya. Twandike cyangwa se duhamagare kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe. Ndetse ubona dusura ku mbuga zose dukoresha, haba TikTok, haba Instagram, haba YouTube. Bese amazina yose dukoresha ni Gisenyi komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.